West Karbi Anglong Arlo Kironia Donglang may PLC School along 2024-10 2025 aningkan HS10 HSLC Kironia na tumapan KSA lang may PRY Hinten karcho pon na pen surok to kamaita pamanpon. Labang suamaya long kado kabipen bang throknerkep students at tumapan archo pon. Arnikang Kimasay ang dengalong adaprang KSA alam makitang jarpon lang may PKSA gan tamay pusen pon ingleng hinten lampan pon. Bang so pikalitang tumapan si Kimobonsi sirok to kamay inipon. Mayarong aluhisar po aman atenten KSA tiripi may pusen pon tiron so paluhi tiripi kong simbang bisto juti tiron AGS KSA CC Ajar Rong Chehon atun kitong dunlapen adung arerong asar punta kitong dingsi RDP din. Bang so karcho pon hek aputhak ki thurmio wikimi mate asatlang ki unduna usumaratum KSA phan kasuru pajir pon dingsi. আৰু এইটো চাৰ্টিফিকেট দিছে আৰু পেন দিছোঁ আৰু এইটো মাফলা দিছোঁ কাৰ্বি মাফলা ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ কাৰণে ৱেলকাম কৰিছোঁ আমাৰ খবৰ দিছোঁ আৰু বাহিৰ কিনে দৌৰি কিনে কৰিছোঁ আৰু প্লিজ দিছোঁ। আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম লুচিয়া মাৰাণ। गुवाहाटी टिचारलै दिसुला मैं कोसने नॉन मेरिट लिस्ट में ठीक है लादो नॉन अप्रंग के वांगी तो हम सजेशन फी बंगाल पुनो ये कचार ले बंग के उन्नान से चिहुं ना My name is Junuka Marat and I feel very happy for today's program. I very thank you for Labang so kasuro na pentok lang ahin surok to kamay along hawararo kido jisimet non kiturmi owe kimya tum kapre kahinu mate itopen metha phan kibir de jahin anat dam de pen koson si tok lang ahin kaba prangdun thekima bang so puthak se phan pon dinki pan dak seremoni program sino ladak itu takang kon pen pininga bangke hotel metric pen higher secondary pass ndak bang 80 student plan dat kelong pining bangke lasi ladak bang pini nutu mang tu hang kalek pen ladak bangke untuk pan arculong successful kado ko bi ladak 80 students sedang just successful bang pet pen 80 student long kan bang ateng pada pining bangke jum he jadi kan bang itu tuning bang langdang pada tuning bang tu bang harus siap silong tapi pining bangke jum tu he non pining bangke only 80 student masalong chot itu ajerding free pen pining labang so itu jisik pen pinian si labang so bangke pachulong mate alang tuman harus polong metric ke pas tum bang ong higher secondary pas tum bang komchet metric ke pas tum bang first division dadak bang bang krisi lapen HS ke pas tum bang nojo bang News report KTV News